هوگر بربر نویسی کلها رابطه خزینه که دیروکیه. کلها رابطه یکش آواهین دیروکیین هری بالکش این نفچه دیروکیا مردینیه که به میماریا خویا به همپا جی خوی استراتژیکو دیروکا خویا کور بالدکشینه. اف کله لسر گریکی بلند هاتی آوا کرن. لین هاوکی خربه کی بخوادی او بکس بر به وندابونی ودچه. ده همان دمه ده لنوالا ویا دور پیچکری خربهین باجاره کی کفنار هنه که به وی کلی ره دناف کلهین هرمه ده بجیه کی تایبتی بجیبیه. سد حیفو مخابن اف کله او خربهین دردورا وی به پاراستنو لومه مایه. لسر کله رابطه گلک چیروکو چیوانوک هاتنه گوتن کو بریا شبهیر کو مسلو کن حتی روژا میا ایرو هاتنه. دما مروف راستیا دیروکی و شنوارین کله رابطه بوان چیروکو چیوانوکان ره بده برهف قانه نابه جبر کو میماری او برهمین کله شارستانی که کور دولمند او بدم نشاند ده. کلا رابطه لگند رابطه ناوچه دیرکا چیای مازیه که بقاس 15 کیلومتران لروجاوای ناونده دورد که. اف کلا لسر گره کی به بلندهیا 150 متران هاتی آوا کرن. به وی پوزیسیونا خواه جبو پاراستن اوانتاج که استراتژیک دده خویا کرن. لکلکا کلی نوالکا تنگ هیه که تیده خربه باجاره کی کفنار تیدیتن. گره که کله لیه بکیورین خوزایی هاتیه لیکرن. او یک نشان ده که آواکاریا کلی به تکنیک میماریه ین پیشکتی هاتیه لیکرن. دیروکا کلا رابطه دیروکا آواکرنا کلا رابطه به تمامی نزلاله. جبر کو چافکانین دیروکیین تکلدار کیمن. لبلی تی تخمین کرن کو کله بریا سردما آرتوکیان هاتیه چکرن. کو دبه بگی هجه سردما روما بیزانس ساسانی آنجی حتی میتانیان. آرتوکی کو ده 100 سال 19 12 در لحری ما مردینی ده سلاتار بون دبه کو هن راستورای کرن آن زده کرن لسر کربن. و او کله جبو آرمانجن لشکری او اداری بکار آنی به. او راستوره کرن آن زده کرن نایوی مانه کو برماهی وان به. بووی دوی چاول بریا آرتوکلیا بگراندن ندم آرتوکلیان. جبر نزدیک بونا خویا جرین بازرگانی ین کهونر و سینورن دنافبرا دیشتو چیان ده کلا رابطه به هر اوای خواه وکی ناوندک لشکری پاراستنه آن کنترول کرنا رین بازرگانی هاتیه بکارانی نشان ده. خربین لنوالا دردوری جی دده خویان کو لوی هرمی جیانک جواکی و آبوریا گرینگ هبیه. میماریا کلا رابطه با آواهین خوین بهیز و سویران خویا میتولوژیک دناو کلهین هرمی ده جی خود گره او به گلک آلیان و دشبه کلا زیرزوانه. تایبتمندین وی ین میماری وحانه. ریبرا کلی بقاس 1500 مترانه. او نشان ده که لسر قاده که فره هاتی آوا کرن او ده ما خواده بنگی ها شارستانی که گرینگ بیوه. دکلی ده 15 برجن پاراستنی او 4 جهن چاودیدین هنه. او بلنداهی برجان تگیجه 15 متریان. بلنداهی بدنان جی لهن جیهان ده حتی 20 متریانه. دو درین سرکه این کلی هنه. یک آلی روژاوا و یک جل آلی روژلاته. اف دری وکی جهن کتن و در کتن ین سرکه نه. لبر دریه کی سری دو شیرین کورین وکی خملک سمبولیک لهنه. دما مروج دری روژاوا ود که هندر تی دیتن کو کله بدو برجین پاراستن ین دن هاتنه دور پیچ کرن.
ev birç bi deriyên hundirîn ve girêdayîne ku ew yek wekî pergaleke parastineya bihêz nîşan dide. Ev agahî li gor stratejiya wê demê nayê ku di dema êrîşan de di nav kelê de dijmin bi hêsanî pêş de biçe. Hundirê kelê wekî meydanekê xuya dike û gelek avahî di binê erdê de hatine çêkirin. Dibe ku ev avahiyên binerdî ji bo parastinan li hember êrişên derve an şert û mercên xwezayî yên dijwar hatibin avakirin. Di hundirê kelê destûnên xemilandî û serê şêran têne dîtin ku ev nîşan dide kele ne tenê ji bo armancên leşkerî herwiha ji bo armancên hunerî û sembolik jî hatiye bikaranîn. Xirbeyên li derdorê û di nav de nîşan dide ku embarên zexîreyan, sarincên avê û avahiyên din hin jî li ser lingan mane ku ev yek jî mîmariya pêşketiya kelê nîşan dide. Xirbeyên li Newalê. Li Newala li binê kelê xirbeyên bajarekî kevnar hene ku tê texmînkirin bi kelê re têkildarin. Ev xirbe dibe ku ji avahiyên niştecîbûnê bazar an avahiyên îdariyên şaristaniya wê demê pêk tên. Têkiliya di navbera kelê û van xirbeyan de gelek gorên biryardariyê ku hene nîşan de kela rebetê ne tenê navendeke leşkerî herwiha navendeke aborî, jîngehi û civakiya herêmê bûye. Lêkolînên arkeolojîk ên li ser van xirbeyan hîn bi tu awayî nehatine kirin. Ger bêne kirin, dibe ku dîroka herêmê bi awayekî zelaltir ronî bikin û gelek tiştên heyî pê rebêne eşkerekirin û guhertin. Kela rebetê bi mîmariya xwe ya bihêz, pozisyona xwe ya stratejîk û dîroka xwe ya kûr, xezîneke dîrokiya dêrika çiyayê mazî ye. Herçend agahiyên li ser dîroka wê kêm bin jî, avahî û xirbeyên derdorê nîşan din ku ev di dîrokê de bi şaristaniyeke girîng ve girêdayî ye. Berê ku ev mîrasa dîrokî wekî kela zêrzewanê hêmanên wî yên resen bêguhertin an wenda bibe, pêdivî bi lêkolînên arkeolojîk ên berfireh û xebatên parastinê heye. Xebatên bi vî rengî dikare li ser dîroka kelê agahiyên zêdetir derxîne holê û potansiyela wê ya dîrokî nîşan bide. Kela rebetê herçend îro wekî kavelekî bêxwedî xuya bike jî, bi avahiya xwe ya bihêz û dîroka xwe ya kûr yek sembolên girîngên dêrika çiyayê maziya Mêrdînê ye. Ji bo ku ev şaristaniya kevnar neyê ji bîrkirin û berê ku birc û keleyên tar û marbiyê winda bibe, divê xwedî li vê xezîneya dîrokî bê derketin û bê parastin. Hogir Berber nivîsî. Ji kerema xwe re kanala Diyarname a YouTube'e bişopînin, bibin abone, biecibînin û destê xwe li zengila hişyariyê bidin. Dem baş, bibînin nava xêr û xweşiyê de.